Hello, Suzamen! Hi mga kabebs! Naanasad tano? Mag-juggling na sila tong dila karong adlaw. Okay, here, kumusta naman ta? Atwa na bang na practice ang ato ang conversation? Okay, here, in this video, bago na sa ato ang lesson. Okay, our lesson for today. Char! Okay, we will juggling around the bush. Okay, kaning maghisgota about the best wishes. Or in German, we called it Glückwünsche. Or best wishes or congratulations. Char! O, mauna, importante nga kibaluta sa ato ang itabi didto by means of politeness. Mga polite ra ba kayo tano? Char? Okay, here. Okay, we will discuss about the best wishes. Pero ako ani siyang gito nga mga kabebs kay ngano nag-nosebleed ko. Magdungan ta. Magdungan ta. Okay, magdungan ta og ganang kuan. Litop kay para masud sa utok ang mga gipang litop. Bitaw. Okay, let's get. Karon mga kabebs, ako ang ihatag ang words. First, ako ihatag ang English word, then the German words. Okay. First, we have the welcome. Welcome. In German, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Happy journey. Happy journey. In German, gute Reise. Gute Reise. Happy holidays. Happy holidays. Frohe Ferien. Frohe Ferien. Get well soon. Get well soon. Gute Besserung. Gute Besserung. Good health. Good health. Gut Gesundheit. Gut Gesundheit. Have fun. Have fun. Viel Spaß. Viel Spaß. All the best. All the best. Alles Gute. Alles Gute. Best of luck. Best of luck. Viel Glück. Viel Glück. Success to you. Success to you. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Okay, mauna to mga kabebs. Dili siya sa no? Kay dili jud siya ingon literal nga unsang nga word imong gamiton, mao ihan translation. Kinaay jud siya iyang kaugalingong word, mauna maka-nosebleed. Muna magdungan jud ta. Magdungan jud ta, dili jud ta magbiniya ay. Kay kanang lisod jud siya. Kung ikaw ra no, kanang murag ma-frustrate jud ka kay lahi ra jud. Pero laban lang ta ani mga kabebs. No? Kay interesado man ta makahibaw, we will exercise this one. We will exercise our tongue, our jaws, our face. Atong tingog, ato anang i-exercise. Needed jud siya mga kabebs. Okay, this time around, kanang i-show diha sa screen ato ang tag-anon. Los geht's! Herzlich willkommen. Gute Reise. Frohe Ferien. Gute Besserung. Gut Gesundheit. Viel Spaß. Alles Gute. Viel Glück.
Feel airfog. In this time around mga kabebs, ang atong buhaton, atuwa na sa diyang irambol, mura siya masya, irambol ang miro. Okay, here, ang atong buhaton no, kay ato ang i-identify ang iyang English name, pero i-rumble na to. Let's get! Success to you. Welcome. Best of luck. Happy journey. All the best. Happy holidays. Have fun. Get well soon. Good health. Yes! Okay mga kabibs, atwa nang nakuha no, na practice gamay, at least natay gamay nga na po, no? Okay, here, by the way, maglibog ka no, anong mingon nga? Herzlich willkommen. Nga pwede naman willkommen. Okay, by the way, herzlich willkommen meaning is a warm welcome. Murag nag-introduce ka ba to give a warm welcome to that particular person. Ingon ana siya, herzlich willkommen. Then kaning gute Reise, kung kuan pa nato, bon voyage or happy journey, have a nice trip, mao na siya, gute Reise. Then we have the happy holidays. Okay, when you say happy holidays, kay Froferin. O Froheferin. Froheferin. Napaspason man nila Froheferin. Froferin. Froferin. Naman na sila mga kasabutan anang H-O-H-E. Froheferin or Froferin. Froheferin dyan na siya. Kung kuanan dyan mo Froheferin. Pero paspason man nila Froheferin. Okay, happy holidays. Then, another word is that get well soon. Oh, get well soon. No? When you say get well soon is gute besserung. Gute besserung. Na kay nasakit na imong amiga or friend or close friends or somebody that you love. Ngayon ka gute besserung. At least, makadungog ka, hala. Naadi siya sakit, kining mo siya guti bisirong. Na nasadane. Okay, next, we have the good health. When you say health, is Gesundheit. Gesundheit. Then, good health means good Gesundheit. Good Gesundheit. Good Gesundheit, good health. Then, another, mingan ka, have fun. Have fun. Invite ka, nawi, mga tuta dito na, ning ko nga. Dili lang sa hukam mo lang. Have fun. Instead of saying that in English, mo siyang isulti as feel Spaß. Feel Spaß. Okay, by the way, nanasaday na sila mga kasabutan no nga SPM. Okay, feel Spaß. Then we have the all the best. Alles Gute. Then best of luck. Viel Glück. Viel Glück. Then success to you. Kay ni take out board exam, then we can success to you in German word that is viel Erfolg. Viel Erfolg. Okay? Okay. I'm so thankful mga kabebs nga naabot na jud aning punto ha. We will juggling it around. Sige lang ta juggling no chung watay bula. Okay, we will practice it to make it perfect. Even though we are not perfect, at least makakomprehend ta. Tschüss, bis bald!